Maya pasisilimpu kaya katamuan, pakyabetala po kaya katamong intensyon para kaniting kapagmasusyan. Para king kapasalamatan, dareng apostolado ng panalangin, BCBP San Fernando Chapter and Tarlac Missions, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Lori Zapanta, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan, ng Angelita Miguel, Chiki Espiritu Velarde, Joey Chongko Acosta. Para king personal kayaduanan ng Bea Teres Bukad, Darrell Thomas Gaerlan, Isa Lerit, Kyle Lansang, Carmel Samonte, Mark Homer Munoz, Herminio Lenet Nukum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariet Nam, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gocwinco. Para king ligtas sa pamaglakbe ng Jeffrey, Belinda, Julian, and Lucas Ponce. Para king malagwang kapaldanan ng Divina Rivera Sambile, Virgilio Batulanon, Camille Gozun, Enya George, Anthony Chase Coco Gozun, Pat Ahos, Zenaida Quezon, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, Lamberto Panlaki, Alejandrina Buenabajo, Rosalita Torres, Eric Jimenez. Para king halamanggang kapainawan ding kaladwo, daring makatuki, Ricardo and Lucia Pasion, Melquiades and Leticia Basilio, Pastor and Victoria Dungka, Cecilio Jr. Pulangco, Nino Nagit, Rodinel and Romeo Lagman, Rodolfo and Lourdes Nakpil, Ralph Victor Nakpil, Temistocles Rosano, Felipe and Consolacion Maglalang, Enedina and Hidelisa Maglalang, Alfredo and Isabel Natividad, Jeronimo, Maria, Emmanuel and Antonio Coronel, Angelita Z. Padilla, Roberto Kerr Galang, Eduardo Kerr Galang, Rosita Kerr Galang, Deogracias M. Galang, Bob Ryan Kerr S. Galang, Carlos Antonio Kerr S. Galang, Elena M. Tolentino, Luz M. Miguel, Jose P. Tolentino Sr., Maria Nieves L. Tolentino, Bernardo Garcia, Maximiano Cortez, Anita Cortez, Sunny and Manina Gonzalez, Federico and Adelaida Garcia, Pilen P. Ponyo, Eller Vitub, Lucia V. Tuason, Joel G. Clemente, Delia Tamondong Foxworth, Remedios Saldana Calilum, Rico S. Calilum, Rita Calilum Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, at ding sa Blancaladua, Kimpurgatorio.
Makyabeta po kindalita pamuklat. Iligyon ng pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili at kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin. Good evening po. Good evening po, Amo. Ganang tamo yung panahon na tamo maging magana ka. Hanggang latang oras kayong kaya panuling siguro marakatagagawan, bisita mong mamalagwa tamo. Panang kaya pwede tanggawan ng kaya pa ngayon pero pepay bukas tanam. Patang latang puso para ka rin pamangailangan kasakitan na rin aliwa. Panang kaya apa ng sakit tala rin aliwa kaya katang ugali, yewa at pamagsalita. Mangyatang kapatawaran king Ginoo. Itangan po, magkumpisal po king Diyos sa may paintutu at kaya kayo kapatad, huling ni kasalak ng bina, kinisip, pamano at dapat, at mayayalwang kakulangan. Uli nito ay panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karin sa Blang Anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginutang. King Diyos, sa may payang totoo pakaluluan ng tao, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, timbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Isipan tala rin kaya ipanalangin. Isipan tala rin intensyon tamo, king kaya tamong misa. Oy paming mayupaya, pasig na nga na kami ning banal mong Espiritu, manapag mo sa siyan miya ing kaya kaming pangayampon kapamilatan ng Ginuming Jesucristo. Tagkilan mo rin puso mi. So pan mo kayong sumuyo at sumulong painturo, king biyepe ang ako mo. At tagkilan mo rin biyem, gawin mong tanda, ning kaya kang dugod, para ka rin sa blang tao. Iti adwan mi kapamilatan ng Ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang mo ning banal na Espiritu, metong mo kimpanga Diyos, maggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ing sasabihan ko, epigawa. Sasabihan ko, kambiyan ng Kristo, at iti iyang katutuan. Ing sarili ng konsensya, panibala ng Espiritu Santo, sisiguraduhan na kanako, ing eko maglaram. Ing buri kong sabihan, yapin ini. Tuto kong pagkalungkutan alang kalupa ing kaplas ning puso ko para karing kapatid ko king Israel. Aka kong sariling laman at daya. Manyaman kulob tanggapan ing miparosan at mikawani ko kang Kristo. Nung iti yang makasahop karela. Ilaring taong pinili ning Diyos. Inampun na lang anting sariling anak na at de kaya na no kingkayang kaligayan.
Tinatagno ring kasunduan, Canberra, at pikalob ni Karela ing batas. At yu Karela ing tutong kapanyamban, tinggap da ing dakal ng pengako ning Diyos. Ilaring meging palipi ng Abraham at ing Kristo king pangataw na. Iba't ya king Karelang lahi, may puriyang alang kapupusan ng Diyos, amagari king sabla-sabla. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian ming Ginoo o Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing kang Diyos. Diyos o Sayon. Yaing patibe ka rin kang pasbul at kaya lang panwanan din kang anak. Purian ming Ginoo o Jerusalem. Yaing babi kapayapan ka rin kang angganan at karing mayap diling trigo. Karin na ka pakabsyan. Potang muto siya agad iting matutupad keti king yato. Purian ming Ginoo o Jerusalem. Papabal na ing amanon na kang Jacob. Ding tuntunana at kautosana king Israel. Karing aliwang bansa nagewa. Ero akakilala ring kayang kautosan. Purian ming Ginoo o Jerusalem. Parangalan taya po ing maya pabalita. Tanggapan niya iting mensahe anting nga mano ning tao, nune anting nga mano ning Diyos. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin, Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Misa na yaldo ning Sabat, may kumbiraya makipangan ni Jesus king balening metong nga lider ting pariseo at pagmas dandeng miya masamas ting tao. Karin ating metong nga tao mengal bagabitis, gamat at tinapit ya kang Jesus. Inyagit na lang Jesus ting eskriba din pariseo nga na paintulot ting batas sing pakayap masakit king aldo ning Sabat o alina. Dapat alang may kibat metong man karela. Kailan na Jesus sing masakit, pe pakayap ne at sakaya pe paulyan. Kay ba't sinabi na karela, nung ninuman kaya kayo ing ating anak, o bakang menabu king talaga king aldo ning Sabat, nanundapta na, wari isa ka ne ang giyang aldo na ning Sabat, ing may pabalita ng kiratang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Ilagyo ng igpampaling anak po ng banal na Espiritu. Amen. Kita mo po may aus tamong mapagmaging mananog karang kaparatang tao. Mo bilang meto nga institusyon o meto nga pisamban, meto nga parokya, pero personally kikatang pangatao. That we are church called to care personally. Potang sinabi mo kayong kaluguran mo, kumusta na ka?
Sabihin niya mo ini bilang cliche. Sabi mo kay ba't may kawani na kayo? Nakaman makiramdam nung napakibat na. Pati sinabi mong kumusta na ka? Sana makasadya tang makiramdam nung nanong pagibat no. How do you feel? Nanong paramdaman mo? Kasi totoo naman din tao makarandam naman masakit kayong pilubluban da. It is true that people often experience deep hurt due to lack of love, which can come from abuse, rejection, lack of care, or nurturing. Potang mana sakit siya yung tao muling mana sakit siya misa kabiya. Mana sakit siya uling may sugat siya. O mana sakit siya uling atin yung panamdaman na sakit. Physical po yung ausdak nito physical na sakit. Pero atin mo naman taong mana sakit, pilubluban, uling kulang la lugod. O kaya inabuso dala rin ang luwang tao, penasakit dala rin ang tao kaya pamagsalitada. So they were rejected, penamdamandang ela katanggap-tanggap. O alang linugod karela. Ita, panibata niya ng masakit kaya itong tao. Mas masakit pa po ita kaysa kayong physical. Mapanang may sugat na kamo, minum na kang panulo. Kaya dinan may panulo ita sugat mo. O kaya nung tika masakit katawan, dalami kayong doktor. O kaya munta kayong ospital. Pero po tang may nasakit ka, uling kulang yung lugod kayong pamilyayo. May nasakit ka, uling ating magabuso kayong ugali da kaya ka. O itang eda ka man papangsingan. Ita, muakwa kayong panulo. Muasali kayong butika para mipaldan yung sakit ita. It is true that the path of healing of these individuals lies in the restoration of love. Potang ibalik mo yung lugod, kantala mipaldan. Potang panamdaman mo yung pamagmanano mo karela. Potang panamdaman dang pagmasabalan mo lang. Potang makasadya kang makiramdaman karela. Sometimes they call that accompaniment. Mumisa na naluklukat, misan niya pagramdaman, antabayanan me hanggang makabawi at mipaldan. The church has a crucial role in this process. Naabiyan ng ospital, naabiyan ng pisamban. Kaya naabiyan ng mga galing na doktor o ng mga galing na panulo, naabiyan ng pisamban. That is reaching out not only to the masses, ng marakala tao, but also to individuals and families. Tandaan niyo po, Jesus, eman menulo marakalan. Inulo na lang masakit, metong-metong. Personally, individually. Balo ko mong dakal ng inulo, ang apulong leproswan. Pero tunay nang may patawaran, may namdaman niyang talagang grasya, itang migpasalamat. Madakal niya, pepa ka na ni Kristo. Detang maranok, pepa ka na ano rin 5,000. Pero po tang manuluya, kareng masakit, metong-metunga na lang. It should serve as a source of light, love, and nourishment, like fruit and water, ababiyang king metong tao. Sana yung pisamban tamo, kaya katang pisamban, yama pangadita mo po, kalupanin kaya katamo pagmisang eni, ing banal at sagradong puso ng Jesus. May we be a church with a heart. Mo itang pisamban mabiyasa, dakal tabalo, may garal tamo, mag-Bible study tamo, tabalo kay Biblia, kay theology. Nune sana mo naman at indang panamdaman ka rin kaparatang tao. What is in our church doing to help heal people? How loving is our church? As our members, our members actively showing love and support to those who are hopeless and hurting? Maswelo ko po ang akakita kayo, ilalo na rin kaya katamong AOP, at din kaya katang mag-obra kayo pisamban. Potang magbisita kayo po, kareng masakit. Potang pupuntalan nyo la, rin balambat ng makasimba. Potang akitsura niya, ila pala makasimba, makarate na la, may nanala. Ita bumang binisita yun la, kaya kipagkwentuhan nyo la, bigdala ko may pabalita karela, o iting maggrasya. Panamdaman din mabiyaya yung Diyos kayong busal tamo. King Ebanghelyo tamong eni, ing akakit ding masakit, makalbagyabitis, makalbagyagamat, milakad, tinyang dropsy, nga da. Pero alalang pakialam kaya,
Isipan daw mo, may kamali Christian, dapat tinulin tao. They are very technical. You cannot schedule kindness. Time niya papagbalikan bukas. When we are saving life, time is of the essence. Tandaan niyo, Kristo is an itinerant teacher. Bali po yung itinerant teacher, lipat-lipat siya po, pupunta lang. Nakalupa ng meto nga doktor, atin pong klinika, punta lang may kayong oras sa itatsuya. Pero Jesus, pangayikit na kangeni, uluhan na nakangeni, kasi pukas po tala, may pa na kayong aluwang balen. Munta na kayo susunod lugar. Anya Jesus, yung panahuning Sabat, manuluya. He does not have the luxury of time. Kita mo man. Tam dapat pibukas-bukas, pwede tanggawan ngayon. Nung tunay kang malugod, mo na panayan. O tanggawa kang mayap, mo na panayan tang mateka. O tang mateko. Pamana ko, yung ganakong bibandyan, karang mangailangan. Mete na, kayo mo naman ikit. Nung binyeda, karang mangailangan. Tana po panayan tang talwin na mo, kan tata mo isipan. Bali po ating magpadala ka na ako. Tuloy, malambat ko na yung baloy ni Pero pepadala din pa si Bahing Ening November 1, November 2, itang kaliburan ko. Kaya po ka na ako original. Pero nga na, buri mo nga kit nung gano'n ka-importante yung biye. Hindi ka katang panahon. Mamisita ka nga along lugar. Muna, potang mamisita ka kayong ospital, kareng masakit. Kadwa, potang may misita ka kayong ospital, akin mo gano'ng kaulaga, ingsi ka na ni kaya kang katawan. Ita mo mangyeni, sisimba kayo. Ita mong ikayo, may kaposyal ka kayong ospital, pintalan mo yung kamag-anak, kaluguran yung masakit, maragula grasya ita, akin mo, kaswelo ko. Pa maka-hospital ngayon. When you visit a hospital, you realize how important our health is. Niya ita mo po, abos pa, kaya pamikakatawan. Kadwa po, may kabisita na ko po kareng sukulan, keng preso. Kanina po seminarista ako po, ang bayo kong pare, magpagmisa ko po kareng keng preso. Abalo ko pong biyasa kong mag-homily. Kanitang misan, magmisa ko po, magitlang adwandalan dahil sisimba. Lalaki langan po. Dahil aliwa, makatalakad la. Makabilad la. Alas 11 nga baking misa, bayo alas 12. Magmisa ko po. Ang kaya makabay ng homily ko, lagagalo, lalulwal. What the lalaki po, at makabay ng homily, luwal luguplos, hindi la pakilwal. Ila po, lagagalo. Makatalakad la. Ba nga ako, kabis ng kuya yata mag-homily nga ako, tela makramdam la, lagagalo, lalinwal ako. Ngayon, sabi ni Tangkalugo, kung baka nalalumwal, preso lareta ka na. Makabaltay yung warden, lamigalo. Pero bali po, kay ba't ning misa, magpagkwento ka, magramdam ka karela. Ba't masakit po, tang makona ka, lakwan mo lang. Kailangan makatugi. You realize how important your freedom is. Itang makalwal ka, makauli ka, makapunta kayong palengke, makapunta kayong pisamban. Abisita mo rin anak mo. Don't be a prisoner of your own anger. Don't be a prisoner of your own sinfulness or the sins of others. Potang may kabisita ka, kayong preso, akit mo, kaswelo ko, makahuli ko pa, makapunta ko kayong buri kong puntalan. Para gulabagay ita ng kaya kakalingwan tamo. November 1, November 2, may nasa mintata mo ka rin sementeryo. Potang atsuka kaya sementeryo, susinjan nyo la, den kandilayo, kadila tamo ka rin, kaluguran tamo, pangadital, akit mo, anti kaulagay imbiye. Samantalang den isinjan tamo, kaya betala, akataw pantalang gama, timbale, kimpisamban, kikatang pamilya. And you realize how important life is worth. Datang panahon tutukluan tamong gabon, yung maging kisami tamo, potang makalibing tan. Paulagan tamo, pasalamatan ng kaya katambiyan. When we are very grateful, there is no reason why we cannot be kind. Potang mapagpasalamat tamo, masikan tamo, malaya tamo pa, at mabiye tamo pa. Alatang dahilan, o bateta, pwedeng maging mayap at makasahop ka rin aliwa. Sabihan, makwalta ka, makasahop. Ay, kalulo ko kung makasahop. Po, totoo ito. Man, kailangan maging ka makwalta para maging mayap.
Makiramdam at sumuyo. Anitang kaluguran kumpare, pedalaan niya po ka na ako na we don't have the luxury of time. Ning kay parati tasabihan, later. But sometimes later can be too late. What ang nangyari yan? I'll talk to you later. I'll call you later. See you later. We will walk later. I'll tell you later. I'll do that later. When we leave everything for later, we forget that later does not belong to us. Later, our beloved might no longer be with us. Later, we don't hear them anymore, and we cannot see them anymore. Later may just be about our memories. Later, the day becomes night. The force becomes helpless. The smile becomes grievance, and life becomes death. Later can be too late. We don't have the luxury of time. We are a church called to care personally. Jesus inulo na itang masakit. Ang yang elabisa, dening pariseo at eskriba, ang yang panahon pa ning sabat, inulo na uling natural kang susing kayapan. Sana kay katamuman, tamo mo maragula pisamban, maragula parokya, badakal sisimba. Personally, we feel that we really care for one another. At sana paramdam tamo iti, lalo na kareng nasisimba, o kareng medyo may parayo na king katamong parokya. Iting may pabalita kay katangan, iting kay katamong imbitasyon. Ilagyo ni Pampon ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Makamala kong kapatid, di daon tamo king ipasi kanan tamo kang Kristo, ing kayang anak, karing santo kapatid tamo king daklat ting kabanalan. Nga tangan pong manalangin, Ginu, papagbanalan me, ing kang balayan. Itangan po. Ginu, pabanalan me, ing kang balayan. Para karing sablang pamuntok ta, king kasalpantayanan, ding karelang mayap adapat, agyagando sana rin kawan ni Diyos, aparating tupad kindibino ng kaburiang, ipanalangin taking Ginu. Para karing sablang pamuntok sibil, ban ila sana ring munang tupad, karing mga santing nga batas, asusulat da at boboto, banding sablang memalen, mayagyag lang tuki, king karelang mayap alimbawa, ipanalangin taking Ginu. Para karing daralang kasakitan, ding maliligalig, ding magdililili, banat tuklasan da ing kaburyaning Diyos, sinabing mapalad laring malungkot, uling magpamatulano ning Diyos, ipanalangin taking Ginu. Para kaya katangan makatipon keti, banking karaniwan aldoldo pamibyebye, para titang pagsikapan na tuklasan, ing kaburyaning Diyos at tuparaniti, ipanalangin taking Ginu. Ginu, papagbanalan me, ing kang balayan. Para king Papa, manalangin tamo para king Santo Papa Francisco at tuparanasain kayang misyon. Asundo na ing pamanantabe karing kayang papastulan, apanibala ning igpa, king pamanantabe ning banal na Espiritu, ipanalangin taking Ginu. Ginu, papagbalalan me, ing kang balayan. Ngani po, adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Hoy pa, akakit mo, nga bubusalan ding puso mi, ing maya pakapagnasan, paligayat king lagyo mo. Pasignangan mo kami, kaming parating maging tapat, king kasunduan na gewami, alang-alang, kaya kami kapamilatanin daya ng Jesucristo, anak mo, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo, kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap larapanin Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoy, tindaong karinggamat mo. Hingi kapurit kaligayan ni kayang lagyo, king kakatamang kasaplalat ning mabilog na Santa Iglesia. Moig pami, ling sablang upaya, amunye karing dararami, tanggapan mula sa nareting daon kaya ka Santa Iglesia, at gawan mong sakramento ning kaya kaming kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ning Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuri, yat nayo reng puso yo. makayat nanok king Ginoy. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, kingalanganga at lubos mayupaya kapamilatan ni Kristo ang Ginumi. Iya ingkya kang amano, ing kapamilatan na lelangan may imeto yato. Iya yung tagapangabos at inubod mo ban kami man mikabos kami. Inyasa at kapamilatan ng banal mong Espiritu mikatawan niyang tao at mibay tiyak yung Birhen Maria. Ti parana yung banal mong kaburian, ban italakad ni ing meto nga balayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus at sinintang na yung kamatayan, bani bulalag na impamanyubling mebya. Ulinita kang beding sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makya beking alagtok ng dampama miya kapurian kaya at ngaming ankakan. Tunay kapin banal loig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa nareting ngayon king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan na daya ni Ginuming Kristo. Bayan mi daon po sang luping pamaylasan at kamatayan. Tingwaning tinapit pepa salamat siya kaya. Piraso na at binyan niya karing kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at karanyeng. Itingin ka na akong katawan na mi daon para kaya kayo na. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis. Pasibayin pepa salamat kaya ka. Binyan na yung kalis ka rin kaya disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo talangang tipan, amibubu para kay kayo at para karisab lang tao, ban kanita may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigagadakan ka na ako. Pasyag tayo po, misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo mi ateya, I Kristo mi biya, I Kristo mabiya at datang yapa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamayubli na mebya ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang, talakad harapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, ang Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap keng lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading malagod na susuyon, magobra, sasaw, king kay kaming kasalpantayanan. Lalong-lalong na king parokyami, keti king banal na krus. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepainawa na maninayang subling me, ading sablang meyangu abye.
Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ni Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatana, Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Diyos, igpa, king amano, panalangin, tiro ng Jesus kaya katam. Ikabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kayo mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo ang kaya kami talapangabos. Uling kaya kain kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggamang king alanganga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyad magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nan. At kaya ka antimurin. Malugod tamo po, pasyag, mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya ko. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'ing kordero ning Diyos, nyo Jesus, sa milalako king kasalanan na ning yato, nuwan na rin mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoy ak matampan tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Manalangin tamo. Oy paming malugod mananasanang ng Eukaristiyang pigkalugmo kay kami, yatad na kami king kaligtasan at papanatilyan na kayong tapat king sala ni kaya kang katutuan. Iti aduan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayong At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaya kayong kaluguran. Ilagyo ng igpa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Panamdaman ta sana yung kaya katang pamagmanano personally. Rimbalang metong kaya katang panandaman ta mo namang atyo, mabihin Diyos, king busal tamo. King misa, midaw na. Salamat, King Diyos.